Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu jedinog kulinarskog šova za maloga čovjeka. Jedinog kulinarskog šova koji je posvećen malome čovjeku. U današnje vrijeme sve lošije kokaina. Mnogi od nas nisu sigurni da li bi išta znali narezati, ali uz moju pomoć to definitivno možete napraviti. Udri po sirotinji, mogao bi se i ti malo valjati po podu, zar ne? Ok, započet ćemo vidjeti, ali prije nego što se bacimo na pripremu jela, zbog kojeg bi mi Tomislav Štiček vjerojatno bacio tanjur u glavu, upoznajmo se sa našim nestručnim žirijem. Žirijem koji je ovdje samo zato što sam ih ja na živi. Bog, ja sam Marina, imam 39 godina i najviše od svega volim spavati. Toliko od mene, pozdrav! Bok, ja sam Ivan Žegović, hrvatski profesionalni diplomirani glumac. Mogli ste vidjeti na nekim filmovima i serijama Crno bijeli svijet, uloga Davorina Bogovića. To sam dobio zato što sam pročelao kao Davorin Bogović. Serija Počivali u miru i još hrpa tih nekih serija sam se pojavio. Tako da moje vrijeme tek dolazi. Ja sam Marta, ali with a twist. Imam 32 godine i nalazimo se ispred Šibenske katedrale. Sviram violinu za život i jedem hranu svaki dan i jako volim jest hranu i špek. Hvala, bye! O, super, bravo, odličan nam je žiri, a sad je bilo vrijeme da počnemo kuhati. Danas ćemo pripremiti najbolji sendvič na svijetu, sendvič apokalipse. To jest sendvič sa špekom i lukom. Ako ste se ikad pitali kako zavesti djevojku na dejtu, ovo je odgovor. Za pripremu ovog jela potrebno nam je kukuruzni kruh, maslac, špek i ljubičasti luk. Sad ćemo pripremiti namirnice. Kao prvo ovdje ćemo primijeniti tehniku carskog reza. Ili u našem slučaju to se zove kmetski rez, pošto je ipak za maloga čovjeka. Tako, kruh je oslobođen. Evo dalje. Jedan luk će biti dovoljno. Jedan špek za narod. Prvo ćemo narezati luk i špek, a u međuvremenu ćemo staviti maslac na sunce da se otapa. Kec, tu je. Uopće mi je jasno zašto samo voliš raditi tim redoslijedom. Ovaj kruh baš pršti. Špek bomba. Tu su nam šnitice. Ko ne voli luk, ne voli Boga i Hrvatsku. Od luka ne treba bježati. Luk je okosnica svakog zdravog obroka. Ja luk volim na sve načine. Volim ga nekad utrljat u bradu prije izlaska, da mi da onaj šmek luk. To je moj luk. Moj luk je luk. Just look. Samo pogledaj. Sad ćemo precizno postaviti ove slatke male bombončiće luka.
špekeca na naš sendvič apokalipse i vjerujte mi, ljudi to kad probaju, znači postaće ovisni o vama. Vi ćete postati njihov gospodar sudbine, sreće, nesreće. Ovo, ko na ovo ne trza, nije ono živ, nije katolik. Čak i ne moraš biti katolik, možeš biti bilo što. Jedno što ne možeš biti musliman jer svinjetina. Kako se blista na suncu, pa to nije za ljude. Znači, ovaj sendvič će biti pandemonijum okusa. Tako, i kao što svaki dobar kuhar zna, jelo nije gotovo dok ga malo ne poškropiš sa sastojcima. Zapravo, šta ga više poškropiš, kao ono umjetnički, to je skuplje jelo, to više možeš zaraditi onda s tim jelom. Zato ja ovako malo. Tako, fino. Evo ga, i naše jelo je spremno. Vaš put prema galaktičkoj dominaciji počinje sa dobrom, zdravom prehranom, a to je ovo. Halo? Da? Je. Sendviči sa špekom i lukom, apokalipse, za dominaciju svemira. Imamo, stižu odmah. Evo šaljem. Doviđenja, hvala. Sponzor jedinog kulinarskog šova za maloga čovjeka je slepa koka koja je našla zrno. Wow! Znači, stvarno se može. Sendvič sa špekom. Špek je dobar, međutim kruh je malo suh, tako da dala bi prolaznu ocjenu i 5 iz zalaganja. Ok, u umjetnosti kaže jedna rečenica, ljepota je u jednostavnosti ili manje je više. Ja se s tim baš ne slažem uvijek. Evo ovdje sve super, pogotovo jako suportam povratak toj seoskoj hrani, taj špek je ono uvijek simbol neke seoske hrane, užasno je to zdrav. Super je ta kombinacija s lukom, funkcionira super, maslac 5+, super odabir kruha, zapravo sve tu štima, ali malo mi je to ziheraški. Meni je špek uvijek wingman ili sideman, neke buđole ili neke super salame ili špek je meni dodatak zapravo sendviču. Rijetko kad ću odabrati špek kada mi to bude dominantna stvar u sendviču, ovdje je to bila dominantna i to mi nekako zamjerka. Špek je dobar ako ga ovak grickaš samo, da ga staviš samog na kruh, onda ga ili mora biti više. Možda mi je omjer nije bio dobar, ili bi možda bio bolje da je špek bio prepržen, ili bi još bilo fora da je bilo neke salate i sira gore. Fali neki element. To je kao ono kad pogledate Top Guna. Sve je funkcioniralo, to smo već sve vidjeli. Top Gun jedinica je bio inovativan. Top Gun je bio kao da na sendvič stavite artičoke, šparoge, staviš goveđi jezik. Šajme meni, wow. Ovo sa špekom je sve super, ali nešto fali. Moja ocjena je, od 1 do 10 bi bila 5. Znači, jela sam špek, sendvič sa špekom. Moram priznati da sam prvo bila malo underwhelmed kad sam počela jesti, a onda sam vrlo naglo bila overwhelmed, jer to je jedan zapravo seljački obrok. Zato što su ti komadići špeka su bili toliko virtuozno, sitno narezani, arhitektonski posloženi i ovak su tvorili nekakve pletere. Uglavnom, i zbog te arhitekture i špek je mana s neba, kao što svi znamo, jako ga volimo, dala bi 10.
jako sam bila zadovoljna, čak sam podijelila obrok sa svojom obitelji, čiji ćete komentar vidjeti u nastavku. Prefino je, špek je prefin i luka nema previše, to ono topi se ustima, a jako mi lijepo izgleda ovak arhitektura. A kaj ti to napravi? Jučer. Izvrsno. Još jedan adut spomenutog sendviča je kozmetičke prirode. Naime, manje poznata karakteristika špeka je ta da fakat otklanja podočnjake i dobro djeluje na kožu jer je mastan. Anti-under eye bag efekt. Srećom je u sendviču ostalo dovoljno špeka da ga upotrijebim kao tretman za lice, da mogu danas na bazenu biti najtop. Tako da hvala ti, Martin. Špek je dobar, kruh je malo suh, 5 iz zalaganja. Malo me to ziheraški. Artičoke, šparoge, goveđi jezik. Virtuozno, sitno narezan, otklanja podočnjake, dala bi 10. Da, znači, uopće me ne čudi da je sendvič bio odličan, zato što znam kakav je, ja se s tim hranim, a možete me vidjeti da sam slika i prilika zdravlja. Prema tome, sasvim je to normalna stvar. Znači, takav sendvič su jeli prije naši stari, a i naši mladi isto, jer i ti koji su bili stari su nekad prije toga morali biti mladi, nije, znate kako već funkcionira stvar. Ok, kako god to kreneš, nadam se da ste nešto naučili i kao i obično, hvala vam što sudjelujete.